miliyoni 10 nkoyo muri banki byanjye biratezwa. Wakoreye umuntu akwiba miliyoni 10. Wakoranye n'umuntu agiriye neza anywa miliyoni 10 nkoyo muri banki byanjye byose biratezwa. Uyu munsi abana banjye baburaye, abana babagaho neza ubu bari mu muriro. Yitwa Muhoyana Imakri. Ubwira Imana uyu mugore anzanira amafaranga yanjye. Ubwira Imana ibwira uyu mugore anzanira amafaranga yanjye. Namugiriye neza arushye araba mu mukiro. Ubwirira Imana ikubwirira umugore akuzanira ubyabo. Yitwa Muhoyana Imakri. Umbwira Imana mubwanda n'amafaranga yanjye. Miliyoni 10 zanjye yavanye muri bank, umutungo wa 35 uratezwa. Umugore wanjye bamuhaye nani ipiriya yarangiye uyu munsi. Abana mfite abana 5 ku ishuri barabirukanye. Kuvejo ntibarajye. None tukubwirira Imana ikwishuriza. Andanira amafaranga yanjye n'indishyize akababaro. Cyangwa akabona ibyo bigiye kukubohora. Muze nawe waje ngo Imana igutabare. Yego. Itabi isura rireka nibura. Ndarireka. Kuva uyu munsi urarireka. Uyu munsi ndarireka. Urumva wafashe icyemezo? Nagifashe. Ko mbona warisize mu rugo muze. Narize uko nyine. Nta tabi riri mu rugo. Rirahari. Ko ndi kureba mu cyumba ku gitanda uryamaho. Rirahari. Ntabwo rihari. Rirahari. Ariko ndarireka. Ko ndabishaka. Topela esatele go. Ufite imanza zikukomereye muze. Yego. Kandi nta wundi warakoze byaranze. Niwemerera Yesu agiye kukubohora. Ndabyemera rwose. Imana irambwiye ngo reka itabi korera Imana. Ndarireka. Ureke inzoga gukorera Imana, kuko mu gukorera Imana kwawe nimwe butabazi bw'Imana bugiye kunyura. Amen. Kereka iyo mbanje gusenga. Betestike ufite amarira y'umwana wawe. Imana inyeretse yinjira muri gereza ihamagara umwana witwa Ivan. Ivan uramuzi? Yego. Niwe ufunzwe. Imana irambwiye ngo aratashe. Hallelujah. Imana ikujije umwuka wera. Hari imbaraga za kugwanyaga. Rimama setelebo. Dima alosikali. Mina lastidela. Imana ikujije imbaraga. Imana ikujije imbaraga. Imana ibohoye ibyawe byose byari byaraziritswe. Amarira warize Imana irayazi. Profesa Limakata. Kosema. Amen. Marira yawe Imana irayahojeje. Imana irambwiye ngo ntabwo uzapfa no mubabaro. Bahanagura ayo marira urize na yanyuma. Haleluya. Pita la sokete. Izina rya Yesu. Giheniki. Mama imanzu zifite cyane. Marira warize ni menshi. Icyerekezo wakibuze mama. Nibyo. Imana irambwiye ngo uri murariganwa. Nibyo. Watewe igikomere n'umwana w'umuntu. Nukuri. Imana irambwiye ngo wagiriye abantu neza ariko uyu munsi bari kukwitura inabi. Nibyo. Pelas de tinemas. Ndabona imanza zikomeye kandi zirimo n'akagambane wa mubyeyi we. Nukuri. Imana irambwiye ngo n'amafaranga yaratanzwe kugira ngo uzatsindwe. Nibyo. Imana irambwiye ngo uzarutsinda. Haleluya. Imana irambwiye ngo uzarutsinda. Haleluya. Imana irambwiye ngo yanze agasuzuguro k'abantu. Amina. Imana irambwiye ngo ntiyabyemera. Amina. Muzamure isengesho tugiye gusenga. Haleluya. Umusozi wasebeyeho. Haleluya. Ni nawo musozi Imana igiye kuguheraho amashimwe. Haleluya. Umusozi bavugiyeho ngo uzapfa utabyariyeho. Ni nawo musozi Imana igiye kuguherezaho urubyaro. Profesa. Haleluya. Yego. Oya. Ndashaka abantu 3 bumva bagiye gutabarwa bahaguruke batere haleluya. Mama setelemo. Izina rya Yesu. Setelemo. Niba
hari ikintu Imana igiye gukora. Igiye gukoza isoni abantu bavuze ko uzapfa udatabawe. Igihe kirageze Imana igasobanura ibintu. Igihe kirageze amateka yawe agahinduka. Haleluya. Kaya mandi ya tukolegash. Igihe cyageze. Haleluya. Pesata. Imana iguha umugisha. Haleluya. Gurana n'uwo muntu mwicaranye. Wowe wicaye gurana n'uwo muntu mwicaranye. Haleluya. Gurana n'uwo muntu mwicaranye. Yego. Nawe uhagaze ugurane n'uwo muntu muhagararanye. Yego. Bikore vuba vuba ni mu gikorwa cya profesi kigiye guhanura. Kristo. Remama setelebosi yama. Shetelebosi yama. Roboko telebo. Kaya mandi ya tukolegash. Umva ijambo ry'ubuhanuzi Imana imbwiye. Yego. Imana irambwiye ngo ukuguranye n'uwo muntu ukikira aho yari yicaye. Yego. Abari bicaye mu masezerano yawe bayavuyemo yicayemo. Prophesy. Yeah. Imana igiye kugukorera mitasiyo. Igiye gufata ibintu byawe aho byari biri bizane muri wowe. Haleluya. Haleluya. Inyenyeri yawe yari yarazimye Imana igiye kuyatsa. Uwo mwana bamufunze kubera ibintu by'ibitabi. Aguruka mama. Egera hino. Imana irambwiye umwana wawe batwaye n'uwa kangahe? Mujyanire microphone hariya perezida. Imfura yanjye. Ni imfura yawe. Imana irambwiye ngo niyo yamwigishije ishuri kugira ngo akizwe kuko yari kuzakugirira nabi. Amen. Uramushaka atahe? Mushaka. Umutware wawe ari he mama? Ari mu kazi. Ngiye gusengera urugo rwawe Imana igwirukane mu bukene. Amen. Mama niba ari umuntu uri kunyura mu bihe bikugoye ni wowe. Ubukene burimo buravuza induru mu rugo rwawe. Uyu mwana baramukatiye? Yego. Imyaka 10. Imyaka 10. Amazemo igihe kingana gute? Muri kuno kwezi kwa gatatu aruzuza imyaka 3. Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa gatandatu azataha. Muhereza tele haleluya mushiro microphone. Haleluya! 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 Kubera ko Imana irambwiye ngo yanza agasuzuguro k'abantu bakubwira ngo iyo Mana usenga idafungura umwana wawe kumariki. Mu kwezi kwa gatandatu tariki 15 mbonye abamarayika bazana umwana witwa Jean Pierre. Jean Pierre ninde? Hakizimana Jean Pierre. Aratashe niko Imana ivuze. Twongere dutere haleluya. Haleluya. Twongere dutere haleluya. Yesu anesheje Golgotha. Haleluya. Mana ndagushimye. Warasenze abantu ntibemera Imana yawe igihe kirageze. Professor. Inyenyeri yawe yabatwaye Imana irayigaruye. Rya Yesu Kristo. Remasetebo Imana yongeye kukuzuza umwuka wera. Retopela anozitaike. No watanado stakideni. Halamozeti ya malakoti ya berigo. Yesu Kristo. Imana yanza agasuzuguro k'abanyamahanga. Riya mama setelebo. Yesu Kristo. Ibyo bintu bikujya Yesu bigukuyeho. Mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zikubangamiye Yesu zigukuyeho. Riya mama setelebo. Imana igiye kugutabara. Mu izina rya Yesu. Imana igiye kuguhanagura amarira. Mu izina rya Yesu. Iyo ngwara wagwaye Yesu ayigukuyeho. Mu izina rya Yesu. Iyo diabete Yesu ayigukuyeho. Mu izina rya Yesu. Uwo muvuduko Yesu awugukuyeho. Mu izina rya Yesu. Bwira Imana ibikuremereye. Bwira Imana ibikugoye. Bwira Imana igukize. Bwira Imana transfer kugira ute? Kubyimba umutima wanjye warabyimbye. Ngo umutima wanjye warabyimbye bama transferi ivuye Gahini kujya Kanombe. Tumutunga ibiganza Imana imukize mu izina rya Yesu.
dutunge ibiganza hano dusengera abantu. Mana mu izina rya Yesu, aba bantu bagwaye arabagwaye kanseri, buri mwuka wose uve ku biganza byabo mu izina rya Yesu. Ushira imitsi ikomera mu mubiri wawe. Rekura dayimoni, dayimoni rekura, vamo kanseri, vamo paralize. Dayimoni bamwe baze bafate bano. Dayimoni ndagutegetse urinde, va muri aya maguru kadestalaboketa, urinde dayimoni. Protokole bamwe muze mufate bano. Ndashaka guhangana n'uyu mudayimoni watumije gwara paralize. Agiye kubohoka kuva uyu mwanya, agiye kuva kubohoka kuva uyu mwanya. Riya mama sete kanseri, diabete, rekura, rekura nonaha. Urinde wowe wamuteye dayimoni, ndagukase vamo. Aya magufa nakomere, va muri aya magufa, vamo, vamo dayimoni. Kuva uyu mwanya, kuva uyu mwanya, ngariye ubwenge bwawe, ngariye ibitekerezo byawe. Uyu mugongo nube muzima, paralize yo kutagenda. Dayimoni, dayimoni, komera Imana amashyi. Yesu aramubohoye. Ninde wamusanye? Yizanye, ndavuga ninde wasanye uyu muntu? Madamu we nasohoka. Yafashwe ate? Bahereze mikrofone.